Aleluia, eu vou focar lá para ele falar tua pena ona tato o mai tu no lá no malu ni tu lá lá amém. Aleluia. O mo la mona patalo fato de sua fama no malo Jesus Cristo. Sule sua fama ngai na mal fatua desse foi ele sua fama ngai na mal fatua mas ela foi na luna tof na o tato fata se foi ele tu lá Dia foi fatalo falti pese esse foi valor tanto de calesia talo fat foi nei fatuo mali tasi foi fanau bem não está de fantasia não mais sabor mas só faz parte e ele foi na lenda tua talo fat só foi mais malo isso que isso foi ele fatuo ya loi fanau e lá o tanto fantasia foi e poi le fie la da fantastica ma le sue amu ma fa tua e le fa ma so pat alleluia alfa poi mi so tanto ai ngalo mai mo mai like Facebook YouTube dono tanto fena malo sabo tu tasi ai mese fo tanto fena malo tu twila la tu ecalesia pena nei poioni tu ne ino ma fa tua ma pena ma fantasia se tasi o tanto uso ya lafo Samoa ia le mana le tua misbeta ko kale se kon pang ta kale se yuta suna suna tua ata ufa tua from malo Yesu Cristo tomo fare mai tomo fa pui fe lava se me o mai mo mai ata ufa le sua from malo Yesu Cristo amen na ona mai nei ta ko inga ma pe na ona ia ola se nanga amen ia fa pena ona fa ola ina tato nanga ma pela ola e ola loa e tangola o mi fule like nanga pe o mi like loa e ola loa nanga amen haleluya tato atu le afio pa ia le atu mas tai e tato le nitu na fiat mo mena Samuel mo
Sumono pai poi fitu. Fai fantasti me ai ia. Ben, faz amor vamos morrer. Ben, avec ça faz partie là. Avec ça faz partie. On est l'état. Masai ko umana o tato le sumba benga abese foi niso a omna amen ai o fai tau ne fai aso umbalele amata mai ngal fai mo se nata ya fai no le tala kol mo to manaya a o kamula fi mai le fasta tau fai mo fa natu ya tato ne tura le festa amen fa mai a o fe talai no nga fa be fe talai mai no le tu eses no mo wingola. Esse fi au tahu walu walu. Fai na ave fi au ya samwe. Ave fi au ya samwe mai au wa te va ai le tino. Amen. Ku sa le to te va ai mai o le tu ni le to te va ai mai ma to tino le tino. Ele me fai na o ma to va ai atu. To lotu. Ele no ese si le lotu pe to ese. A pago ale. Al tupu le lo ya tino na ai to no lotu. Fili la ele tua ta come to titu ya fa na wo yes uma to fitu le ele esse fili afa mai to fesi esses to tasia afa mai lai fa planga le lo ma mo no mo winga la to balu la ia ta vita le fa na wo yes ame o la va ai na le tua ai le tino ai le loto ta vita ame ame o le tatua fia fili tu lo sila mai le tu e tato loto le tu amen at fa ulang ola ye amen aver tato di inga ya te ya tu la dia ali eso pati watu tato di inga ya te amen lo sila ya ya amen praise the Lord.
Yes.
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Wat jij lo vaftai de ne tu haravia. Abi lo vaftai ya te ya. Ya oi to ma vaftai. 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 Hallelujah. For from you are all things, and to
Haleluya. Yelo famana ngaliore tua. Ai, saunge alfatalo fajetasio tua. Oi me fai wa melo lotore ni tua. Amen. Tanto pesere alfatalo fa. Ayo fale vakul bako aingangi taung gako aku pagi apelan ko pala bako se fale mane ayo sal bine baik aku amen pagi amen Tua,
amen, amen. Kau faham lah sana, amen. Ingat singa baik. Aku tahu ni bapak aku dia lah boleh lihat dia, amen. Apa yang awak dia mau lah Jax mau lah aku, apa dia mau ni, amen. Haleluya. Praise, amen. Praise the Lord, amen. Vou falar assim, praise the Lord, que vai assim, já. Praise the Lord, amen. Hallelujah, ya. Sik dia pula ya. Lala mai lala fatai, sik mai lau. Trong muli mag, tahu dia tua. Now, mai le tua lei mo. Oi, mo. Ni vai yaso, a mesa foi ni masino. Devo tanto sapadinho itu sana, amen. Ah, saya larang tu lah. Haleluya. Ela va matar con la comunidad. Ya se kimela lo matan. Neva yaso. Sala aya la vale. Lo familia, lo familia. Leo ni atua, amen. Neva yaso, saba ayale, tatu ba ayi, na marosi sa video.
lo ia manatune pia sia fahal me lasa amen ai betaya nanga lele mana lo fole tua pina ono to amaria tu la wasabi ya sabe sino sabe lá sino ape la sausawa ya pe la umania so tu vai mu ko mo maria e ia la lo fa malanga le tu pina ono so mai la ia pule fa so tau amen to buona ia o lau lisi sa fa natura sfa na ule so ruo lisi sa fa natura so roto fo ila la di inga mal fa tai lo fa malanga le to ia lisi aso fa po poina mo so fu me na mi se fo inicio da tu ai mu pena on no e mai tin tu ba we lo fa malanga le to pena na ila na fa malolo amen ata to Tato fatu tuele, talo falio le tuele, ele tula fo ina la tato, lau ato malpo le tula fo ina tato le tu amen. O te fia mul mawe la le fale malanga le tu, teri le ona fa miliona o amen. Tina fo iona. To tu lumo le tu le so tato mana o tina o ye tato. Man tina fai la vai le tu la amen. Bangwa lava la le mana lo fo le angal le tu. Tu la fo ina tato amen. Ave so pati le tu la fia. Ya pati la no. Si. Fi ta le. Ya ma so pati le tu. Mea uma foi a tonu ia tia. Whamnu atu na lo wanganga e whamnu atu e yo. Aua foi ni ngāru se mea e tasi o ni mene. E mama se vinga matatai o tua. Nolo na lofam lo nanga lea ti tātou. Talo faz foi de sua whawhiamanga a nisi tātua. Awao, patua, nisi te akono. Lati patua, ai mai se fole. Lasi foi te ekaresia. Ia la fortu la ia, e fai small mai. Ia ole aso mun fa pena na tanu mai ni pai na langa foi manestas foi a fine ia la foi tu fa tanu mana dia mana pai na langa ia al fa tai ai sisili la tu wa avea foi nei singa mai po salvai foi fa pena na o mai foi ne tu Fata se foi me fala. O sai foi la tua o. Vai foi intato fata se la le folon malu ne. Foi pervinga la tua. O la sala ia mala u. Tano atu le mate kalesia ai. Ablixano ile o. O sau. Na sawa fata no lo sa. Ao lo mai. Au tu le mala tuo. Au lo le so mai. Sai la tua la fa malo. Ai la to salo. Alleluia. Na foi lo ekalesia i popo le ni. La to salo mo a. Ai fa sai la tuo. Lo wa ya mo mau ne so mai. And China to am fata ruina la fina ona o mungo tala vai for mai I will fata for the chuta to ma futa la le for manu vi I pera lo fa la manera tua o lo so fa Yesu amen amen Thank you Jesus Thank you Lord Lord you never know
ia be le tu me sa pati fa mo mo le tu ne yo ia o te no le pa ia mo ma lo le kare sia na suar sunga pe venga pa tua ia o uma ona sauno ia sunga ta ai on ne ia ia fo ilava le inga ile tua mo fai tatu to piwa ono le foi vai ia so isa le patasi mai le nei a inga fo tonu fo io tatu sauninga ai ele ma vai ai le no fai le tua e vai le salamo le stumar fa fa in pueblo mai le upuna ia ia fo salamo olo sila mai le tua ile nei la rola o ai se o whanau tangata se ua pota. Tangata le sa iri le atua. O te whaftai ana i le atua wai. E uia i e tangi tātou te lewa awa ai ai le atua. Ai le o mawhai o na ngalo tātou le alofa le atua. Koni saunga fo i eis tasi wa mon mausu matai tātou. I le nei lawa aisa o tātou o maima awa ai e. O nofo mafo whau. Ila lo fole tua wan se me a matale ese to udu ai o mai nei o to te lo o ma la lo fole o tai o le la ni ma lu o le ese a tato wa ai e o tala na tana ta fo ile te mi o no ko mai le to ya no ai tanga te ko va a fe mai mana to tana ila wa fe o lai ai maunga le ila au tato te o ye o mana to tana ele o fina ngalo le o le ava tai le tu e ui lava na tatou fa ngalo le tu sila fanga pa ia le tu e le mabai lungo tatou tomata fiomo le mau ono le lua tu vai aso o te sa au fe ngai mata o tonga fa ma o le lua fe lua furu lia november no ta o to e fat sa tipela vai no tonu mero le ai mai lo fatu ono fa me wo puni le lo fatu ono ma lo se su o tra e tipi ne o vai ai me no ri mai le o to e pe ai lo fatu ai te o mai nei tau sa o fa no i nga o ti nga ai watu fa mai o to e puni fo tsa no to sa o pole wo al tem no to sa o le lo po to e ola awa o tanton wa tamai fo mai ia ile ma aula ta va le pelo fatu ai no fa ma lo sia no tanto o lo soi fu le tu fa la no to fa tai la ni ti fa ma fo mai o la le ta o tu ai o ia to tinga tu i lo vai sa o le fa na au so lo fatu fa pena to to fitia lo fatu fa tai no fitia Tolo atu lafu matsu ngalfia ngai po feme o ta otoa. Fia watu po meno foi ati ala. Pa tai pa su ngalfia. Ta watu fia ngai mare kalesi. Pa ulawa ni o tau tano. Ai o tanton. Olo ia ti o tau le mano le tu. Ia no tinare tu. Ia la fa. Uma ia mon mautano ma ulunga lui o le tu. Tato mautana lefia. Amen. Tu vas tirer le bâti, les tours, viens, alléluia. God is good all the time. If you July, I want to testify the love and the goodness of God. Hallelujah. Yeah, I will give thanks to our Heavenly Father for His blessings upon my little family. And also I want to thanks to my mom and my dad. Ở đây này mà chua, ở đây châu chỉ nam châu chả mai sa pha nào vừa với nhau, chế phía chủ lại châu chả nhất. I know tomorrow we don't have a testimony, but tomorrow is my birthday, so that's why I testify the love and the goodness of God in my life. Thank God for His protection upon my life. You know, when I was working,
I told Revival and Brother Vidiamo about my accident. I got 2 accidents. I got 2 accidents on my job that I was having before. I was working before, and then I got 2 accidents. The other accident, it was terrible. Yeah, I look at her when I hit her. She was. I thought she was done. She's already gone. I was like, oh. And then came in. Ngai skingi, ya o vai ko si kengi, ke su fiku ko sang. Ya ai so ai uli lon, le kengi ya sa wale ka vale. And then it was spinning like 2 times and then facing towards me, and then my truck was facing her. And then I was like, oh. And then I jump out, are you okay? Yeah, I'm okay. But she was shaking at that time. She was shaking, and I'm okay. And then, I my stop sign, I had to go to the left. But my mirror on my truck is hiding where that car is coming from. But she was speeding, and then I was entering, going to the left side. But she coming from the right side, but she had the right to go through because I'm at the stop sign. But I didn't know because she was hiding it right in the back of my mirror. Because those mirrors for that truck is really big. So la kavala le kavala si ma fini. I also come wa pe wele kirio. Ya also ro ko eri afola ko. Ai so kirio ure ku ngale. Over I slow motion. Over I really slow motion. It spin 2 times, and I looked at her. She was holding that wheel, and then she's speeding. And then I look at her. I walk out and I talk to her, and she said, "Oh, I'm okay. But she's still shaking." And then cops came by, and then the cops said, "Yeah, you're wrong. So I'm not gonna give you a ticket. I'm not gonna give you any citation because there is a reason why." And I was like, "What is the reason why?" And then the cops say, "Oh, she don't have a license." Oh my God, I didn't have a ticket. I didn't have anything, but the company paid for everything for her. And then the company is coming at me, "Hey, you better watch out. You better be careful when you're driving." And then I didn't have that on my record. And then the second accident, it was down the lower 48 in Seattle. I hit it from the back. The guy, really old guy, I think he's like 75, 70 something. Yeah. And then he's signal. Oh no, he's young. He's young, but he was signal on the left side. But my eyes are closed, like I was sleeping. I was sleeping. It was really hot. You know, the weather in Seattle. There's another job. They offered me to go down to Seattle. But they know I already have an accident before. But they say, "Hey, you go to Seattle because I know you're a good driver." And then I got an accident from the Seattle. And then I hit it from the back. And then I turned my truck. I was trying to turn my truck because I don't want to hit him. Okay, it's right. I was opening my eyes. The car is right in front of me, but I was 55 miles per hour. I slammed on my brake. Oh, I can't hold it because it's too heavy. And then I try to drag it out. I'm trying to pull it out, and then I hit it on the right side of his truck. And the whole, those woods, lucky that it didn't hit the head of the guy, the old young guy. And it hit the windows, all the mirrors at the back hit it, all the woods and all the, I was like, oh, I hope it didn't go up. I didn't. I hope it's fine. And then I was coming up and then go up again, up the hill, crossing the road. No cars coming by. I was crossing the road and up the hill. Stayed my truck there. The whole ambulance, the fire police going, "Hey, what's going on with you?"
I was like, oh, I didn't know where is that. That's impossible. And then I was told them straight, you know what, I think I'm sleeping. And then, you know what? I only get a ticket that is driving too close. That's the only citation, but it never says on my record, you got an accident on your record. And then I apply for all these jobs. When I get my CDL, you know, if you have an accident, they're not gonna hire you. They know, oh, this guy is a really bad driver. And then look at record. They must escape. They must have been a view where over a western. They must have been a escape. I'm a 1 dollar. You know, Sierra lower 48, they gotta have the, hey, you hit it. So that's on your record. But thank God there's nothing on my record. It's just the citation that you're driving too close. But if they're driving too close, okay, whoa. I was waking up, I was like, oh, the car is right in front, but I was 55 miles per hour. That's why I thank God for His protection, for His mercy on me. You know, I know He have a purpose. He have a calling for me. And then, He love nga winga le chua mana o le chua che nga lue mona nga winga. O che fa malusi au vo ni so le nga che le tum ta chua kalisia. Au love ne mana chu va cha va ai le changa. Amen. O le vai chemi ne o le vai chemi o lo nga lue mene fili. E chama fai ai fa choi na lo cha chu. Amen. We have to stand firm. We have to stand up and heads up and chin up for walaka lo from walaka le cho fio mai le amen. Ole ne chula le fia fio chemul mauna 29 years of 29. Thank God for adding another year. I think tomorrow, but thank God for adding another year in my life. Của đến lúa suy vào trong sông. 29 years old, and my dad. Thank you, Papa. Còn mấy cháu xiang mấy mà chú lên bên này đi finger ring ở sốc kính á, ở sốc kính ai ma lô lô, ai finger ring ở sốc cầm mai câu xì ma cô, ile quên rồi. Bố lẽ ai cô phích cô làm vàng áo cô lim mà làm vàng ông ai vậy vậy thế mà đi phiếu rồi. Ai ngà câu xì cô cắt. Ile chemina ye ma chu sha mo ye va chai le lo from lang ni. I pray God for a healing about my papa, my dad. In Jesus' name, ye I fuck man yang ale chu so chama. Yeah, my se voice china. My se wa nga cho looking forward a move of God. Ta tu che fa ma lo sin la ring ale chu. O che fa fe wa vo le so ya lafo. I really miss you. Lafo. To me see a lot of he texts for him, but also he always texts me every single day. Hey, man, also, wow, man, also every single time. But if I loyal to them, so I love him. That's why I call it more. He's already pang Maleone. Yeah, I love him. I'm here doing your job. You gotta go back. Ole mawe alaso ya malap mele leusha alafu ya olo oso so lua wale tato ngal ole ministry ole tato praise and worship team. Yeah, better fat mon yang ale tua. Hey, God bless you, brother, and our two churches over there in Bango and Leone. Yeah, fat mon yang ale tua in Jesus' name, amen. Ya, apa inaon fangata ita tu mui mau tatu tutulai tatu saolo le upo le ri. Ana ia mui mau, amen. Sa no le sunga fa penenga se tasos.
I got a phone call earlier this evening. Brother John called, told me that Angel was not well, couldn't get up. So I told him we would pray. I want us to pray for Sister Angel right now. Let's pray. God, you're able to touch Sister Angel. I take authority over the affliction of the enemy in the name of Jesus. I rebuke this affliction. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. 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 I want to say along with Brother Mafua, we're happy Sister Tia is here in this service, Brother. Yeah, if you follow in a foide, Manaturi, Fafilwa, Yatur Taita, if you have been so Yamafua, Fafilwa, if you feel an Angatina Yalitia, or for your Mafuta, my Neafia. Honorable Ismail. Your Tina Anna Maria. Your Anna. We welcome you, Sister Tia. I told you Fafilwa, Yati, oh, in the Neafia. And who'd you bring with you? Why didn't I have my? Pango, we're so happy you're here. You're lucky. Yeah, Pango, you're my Tofia Field, and Tato Mafuta, and Neafia. Amen. And look at here's Lloyd and her sister. Yeah, Fatai for it, Naya Loy, also from Tato Mafuta. I want Lloyd to know we love her. What's about Your family. Sebenarnya ya Loy, they Loy, Mato Tiano Lofa, ya Tia, Tialofa for Ilonainga. We love that character you're married to. Mato Tiano Lofa for it, it's a matter of a pione, 5.4. Amen. I've talked to him every day since he's been gone. Yo te no ya Tia, Yaso Uma, Maida will take me na yard with it. And I know before I go to bed tonight, he will text me and tell me, have a good night. Ote lo for ya, oh no, what you look fale, Mauta Ote look moing. It's a Tusi my so ya la form of my man, we are on the pool. Sister Lloyd, this church loves life. Sister Lloyd, yo le caneciele a lo lofa tele ya la. And they love you too. Lofa for ya, Praise God. Well, isn't it good to be in God's house? I was so blessed tonight when I looked over there and I saw Joma just talking in tongues. Joma, we prayed for you almost every single day while you were gone. Joma, We're glad you're home. Amen. Home in Alaska. Luke chapter 5. Amen. Now, you all took your time tonight, so I'm going to take mine. Yeah. Ja, van Pion Tato van Aina, de tijd niet af ja vinden. Ja. Maar ja, van Aina voor je daar veel maar tijd niet pone. Praise God. I'm going to be reading verses 17 through 26. A little lengthy reading, but we need to read it all. Jo, la fai taula ni. Fai upo surma fitu e fa ngata de lua surma le ono. And it came to pass on a certain day as he was teaching that there were Pharisees and doctors of law sitting by, which were come out of every town of Galilee and Judea and Jerusalem, and the power of the Lord was present to heal them. And behold, men brought in a bed a man which was taken with a palsy. And they sought means to bring him in, and he lay him before him. And when they could not find
by what way they might bring him in. Because of the multitude, they went upon the housetop and let him down through the tiling with his couch into the midst before Jesus. And when he saw their faith, he said unto him, Man, thy sins are forgiven thee. And the scribes and the Pharisees began to reason, saying, Who is this which speaketh blasphemies? Who can forgive sins but God alone? But when Jesus perceived their thoughts, he answering said unto them, What reason ye in your hearts? Whether is easier to say, Thy sins be forgiven thee, or to say, Rise up and walk? But that ye may know that the Son of Man hath power upon the earth to forgive sins, he said unto the sick of the palsy, I say unto thee, Arise and take up thy couch and go into thine house. And immediately he rose up before them and took up that whereon he lay and departed to his own house, glorifying God. And they were all amazed. And they glorified God and were filled with fear, saying, We have seen strange things today. Luka na e 5, lor fai upo e sruma le ono e whangata le lua sruma le ono. O e sruma le fitu e whangata le lua sruma le ono. A whai o maua lang me amene. I ala tātou whai tau whātasi mai ai ia. Sao atu kua ila tō e tasi aso. O nofo mai la forsai o maa o e tula fono. O e na mawhai I whaoa ai o mo kalaya. Mai utaia. Jerusalema. O iai le mana o le ri, wha malolo I a te I lātou. Wha uta foi, o tangata o lo whata mai le moenga o tangata ua mai le supa. Wa lātou mana o ina ia au mai a te ia. Ma tu uifo I ona luma. Ai le I loa e ia tou se mea au whai. Ona o le motu o tangata. Ona o ae leo I lātou I luma o le whale. Ua tu uifo ia te ia I lona moenga. I maa o mea, o le whale e tutonu I lumo Iesu. O sila fia e ia o la tau whātua tua. O na whatalai atua I leo ia ia te ia. Sole, o whamangalo ina au ang sala. O na manatu leo le au tusi upu ma le au wharasaio. Ua whape ane. O ai ea le nei ua upu le anga I le tua. O ai ea o mawhai o na whamangalo ina ang sala. Ua na o le tua lava. Ua sila fia Iesu o lātou natu. Ona tali atu ai leo o ia. Ua whapea atu ia te I lātou. Se ale mea tau te natu ai o tau loto. Po le whea le whaingo fie. Po le whai atu. Ua whamangalo ina au ang sala. Po le whai atu. Tula ia I nā savani. E peitai. Ina ia I loa ai e o tau I le atali I o le tangata. O le pule o le lalangi e whaamalo wani mai ang sala. O whetara I atu o ia e le supa. O te whai atu I atu oi. Tula ia. I nā avelo muenga. Mai anua lo whali. O na tula I leo o ia I o la tau luma. O avelo. O na anua I o no whali. O vivi I atu I le tua. O matua ofo I la tau uma. Ma vivi I atu I le tua. Wala tau matuave fefe foi. O whape ane. O whai esi. Hallelujah. Praise God. I'm going to talk to you for a little while here tonight on the faith of five and the day of strange things. O lau tala noa le afiafi nei a te tātou o le whātua tua I lima. Ma le aso winga ese. Amen. You may be seated tonight. Tātou o lala mai lalo whāftai.
There are a number of things I want us to notice in this story tonight. E tele ni mea o lo te manao ina ia tātou I loa I to tonu o le whasi whai upu lea, po le tala lava lea. I want to call your attention to verse number 17. O te manao ia se tātou toi whautoi fo I tua le whai upu e srumar fitu. And it came to pass on a certain day as he was teaching that there were Pharisees and doctors of law sitting by, which were come out of every town of Galilee and Judea and Jerusalem,